više novinara je ubijeno trenutno u Palestini nego u sve jednom ratu na Dunjaluku, odnosno na zemlji. Dakle, ja imam kolegicu jednu koja je pravoslavne vjeroispovijesti, koja je otišla iz Srbije na master dole u Jerusalem. Ta žena sada piše za nas pod anonimnim statusom i ona kad je otišla dole, otišla je kao službenica pravoslavne crkve Srbije. Međutim, kada je došla dole u pravoslavnu crkvu, odluči se da se nikad više ne vrati u Srbiju, uda se za Palestinca, hrišćana, pravoslavca. Dakle, pitanje Palestine i trenutno ovog sukoba, zašto baš naglašavam ovo, mi nemamo više normi. Ja bih volio da kolege saslušaju ovo. Mi ne živimo više u racionalnom svijetu. Mi ne živimo više u svijetu gdje političari su dužni poštovati ove zakone o kojima mi pričamo.